Alright, reka munyemerere nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Nizere ko meze neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza mwese. Ikaze makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Ndongera kubibutsa uyu munsi turi kwa mbere tariki 11 z'ukwezi kwa gatanu muri mwaka wa 2026, aho uherereye hose rero birumvikana hari abari mu ijoro. Niba ugiye kuryama nyemerera mbere yo kugera mu buriri banze unyemerere ngugeze amakuru yuko ibintu biraye. Niba kandi ari mu gitondo ubwo nawe turajyanirana muri aya makuru. Nyemerera nkubwire yuko aya makuru twinjiyemo kuri aya masaha rero agiye kwitsa no kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza kubabwira yuko kugeza ubu ngubu umuhanda uhuza umujyi wa Uvira na Bukavu wamaze gufungwa. No kubera iki uyu muhanda utakiri nyabagendwa turabirebera hamwe. Alliance Fleuve Congo 23 yagize icyo ivuga ko kuva mu bice bya Ruzizi. Kinshasa yo iravuga ibiki, turabirebera hamwe ku buryo burambuye hamwe namwe muri aya makuru. Muraza kunkundira kandi muri aya makuru tuze no kugaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane. Ndakubwira yuko muri Kivu y'Amajyepfo FARDC yamaze guhita ikaba ubu iri gusubira mu bice Alliance Fleuve Congo 23 yamaze kwivanamo. Mu Burundi hohoterwa rikomeye ibubanza yongeye kuzamuka, abaturage baratabaza. Turabyinjiramo ku buryo burambuye, uraza kunyemerera kandi tuze no kugaruka kuri inkuru ivuga ko Kigali irimo gushinja abarwanyi ba MONUSCO gukingira ikibaba abasirikare ba leta ya Congo FARDC. Ibi nabyo turabyinjiramo, hanyuma uraza kunyemerera tuze kwerekeza Ituri nkubwire yuko abaturage bongeye guhumeka nyuma y'imirwano yari maze iminsi mu bitero byari bimaze iminsi bigabwa n'inyeshyamba za ADF. Turaza kubirebera hamwe, uraza kunkundira nze no kukubwira ko Perezida Kagame w'u Rwanda yamaze kugera mu gihugu cya Kenya, ni mu ruzinduko rukomeye cyane. Turaza ku abirebera hamwe nabyo, hanyuma uraza kunkundira twerekeza ku musozo rero tuze gusoreza kuri ingingo ivuga yuko inzira ihuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda ntikiri nyabagendwa. No kubera iki iyi nzira itakiri nyabagendwa, ibi turaza kubigarukaho nabyo muri aya makuru ku buryo burambuye. Niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV nyemerera ngusabe unyemerere unkundire cyane, unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba aribwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka rero munyemerere ibintu tubigenze gutya, hanyuma mu kanya gatoya cyane ngaruke twinjira muri aya makuru. Nizere ko uraba wamaze kuhagera, nizere kandi ko uraza kuba wamaze gutereka like. Reka dutumike hanyuma mu kanya ngaruke twanzika ku buryo burambuye. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo urubyiruko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito, akorera mu karere ka Nyamasheke, ariko aho waba uherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo, wowe muhamagare gusa muvugane, aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabatswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, nyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete, uw'umwijima, wa hepatite A na hepatite B. Hatanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Hatanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Hatanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda. Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere.
hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp, aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Alright, reka rero shiti bakunzi bacu munyemerere noneho twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Nizere ko ubwo niba bamaze kuhagera rwose turasangira ya makuru gatanu kuri kagenzi kako. Ngere twa mukada rero, reka nizere ko ibintu bimeze neza. Hanyuma reka ibintu rero tubyinjiremo muri ubu buryo. Ndumva nifuza ko izi nkuru zirakomeye cyane, biraza kugusaba rero kuba hafi. Reka munyemerere twanzikire muri iyi nkuru. Ni nkuru ivuga yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 ubu tuvugana abamaze gushyira hanze ukuri kose kujyanye n'impamvu nyamukuru zirimo gutuma bivana mu bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, mu gihe intambara n'umutekano muke bikomeje kuzakaza ibice bimwe na bimwe cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ihuriro Alliance Fleuve Congo mama 23 yatangaje ko yikuye mu bice bimwe byo mu kibaya cya Ruzizi no mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo ku bushake, rivuga ko ari ikimenyetso cy'ubushake bwo gushaka amahoro. Aya makuru aje nyuma y'uko abaturage bavuze ko habonetse ibikorwa byo kwimura ingabo muri aka gace, aho bamwe mu basirikare ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bavuye mu birindiro byabo bari barafashe muri ibice bitandukanye, uko byatangajwe n'uruhande rwa Alliance Fleuve Congo mama 23. Uko kwimura kw'ingabo zabo ntabwo ngo ari ugutsindwa, ahubwo ngo no guhindura imirongo y'ibikorwa mu rwego rwo gushyigikira inzira y'amahoro irimo gukorwa n'abahuza mpuzamahanga. Bisobanuke neza, Alliance Fleuve Congo mama 23 iravuga cyangwa se irashimangira yuko ngo kwivana mu bice bari barafashe nabwo ari ugutsindwa. Amakuru yatangajwe aragaragaza ko utu duce turimo Sange, Mutarure n'ahandi mu kibaya cya Ruzizi kuri ubu ngo twatangiye kugenzurwa nabo ku ruhande rwa leta ya Congo, mu gihe bivuga ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo mama 23 bivanye muri utu duce, mu gihe uyu munsi ngo abari bageze muri Ruvungi. Alliance Fleuve Congo mama 23 isobanura ko iki cyemezo gifitanye isano n'urwandiko rwanditswe tariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2026 rukandikwa na Corneille Nangaa, umuhuzabikorwa wa politiki w'iri huriro, arwandikira umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga ni Marcos Rubio. Muri urwo rwandiko Corneille Nangaa yibukije ibyo yise ibikorwa by'ubushake bwiza Alliance Fleuve Congo mama 23 imaze gukora mu rwego rwo gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Muri ibyo harimo kwikura ku bushake muri teritwari ya Walikale mu kwezi kwa gatatu mu mwaka ushize 2025, kurekura imfungwa zirenga 1350, gutanga ubusabe bwo gushyikiriza Croix Rouge mpuzamahanga abarwanyi ba FARDC barenga 5000 hamwe n'imiryango yabo, kwikura mu mujyi wa Uvira, gufungura inzira z'ubutabazi kugira ngo ibikorwa by'ubumuntu bikorwe. Alliance Fleuve Congo mama 23 ikavuga ko ibi byose bigaragaza ko ishaka ibisubizo bya politiki aho gukomeza intambara. Abayobozi bayo bashimangira ko ari ubwo buryo bwo koroshya ibiganiro no guha amahirwe inzira ya diplomasi. Bakavuga ko rero ibi byo kwivana muri utu duce nabyo
bigamije gushyigikira inzira y'amahoro. Ku ruhande rwa leta ya Kongo ibisobanuro bitandukanye byamaze kujya ahagaragara, aba nabo bagiye ahagaragara baratangaza. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kivuga ko kongera kwisubiza uduce twa Rusizi ari umusaruro w'ibitero bya gisirikare ndetse n'igitutu cya diplomasi cyashyizwe kuri Alliance Fleuve Congo 23 n'abayishyigikiye. Ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangaje ko zamaze kohereza abasirikare mu duce twari twarafashwe na Alliance Fleuve Congo 23 kandi ko ibikorwa byo gukomeza gusubirana ibice byinshi bikomeje. Kinshasa ivuga ko uko gusubira inyuma kwa Alliance Fleuve Congo 23 kutari igikorwa cy'ubushake nk'uko bivugwa n'uyu mutwe, ahubwo ko ngo ari ingaruka igitutu gikomeye cya gisirikare ndetse n'umuvuduko mpuzamahanga umaze igihe ushyirwa kuri M23. Muri urwo rwandiko rwe Bwana Colonel Nanga yanenze cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ayishinja kubogamira kuri leta ya Perezida Tshisekedi. Nanga yavuze ko nyuma y'amasezerano ajyanye n'amabuye y'agaciro y'ingenzi yasinywe hagati ya Washington na Kinshasa, ubutegetsi bwa Tshisekedi bwatangiye kubona ubufasha n'ubworoherane bwihariye, ibintu avuga ko bishobora gutuma abahuza batabasha kutabogama uko bikwiye. Yavuze ko ibi bishobora guca intege icyizere cy'abari mu nzira y'ubuhuza ndetse bikabangamira ibiganiro by'amahoro. Yanashinje Kinshasa kutubahiriza ibyo yemeye mu biganiro byabereye Montreal mu Busuwisi, birimo kurekura imfungwa 317 nk'uko byari byaremejwe, guhagarika ibitero bya drone n'indege z'intambara mu duce tugenzurwa na Alliance Fleuve Congo 23. Bivugwa ko kopi y'uru rwandiko rwa Colonel Nanga yohererejwe kandi umukuru w'igihugu cya Togo Faure Gnassingbe uri mu buhuza bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe IAU ndetse no ku bayobozi ba Katari, Ubusuwisi n'intumwa yihariye ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi biganiro uburyo ikibazo cya Alliance Fleuve Congo 23 gikomeje gufata indi ntera biragaragara, aho ibihugu byinshi n'imiryango mpuzamahanga bikomeje gushaka uburyo haboneka umuti urambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo Alliance Fleuve Congo 23 ivuga ko kwimuka kwayo ari ikimenyetso cy'ubushake bwo kugera ku mahoro, leta ya Kongo yo ikomeje gutsimbarara ko nta biganiro bishobora gutanga umusaruro igihe umutwe witwaje intwaro ugikomeje kugenzura ibice by'igihugu. Abasesenguzi bavuga ko ibyabereye mu kibaya cya Ruzizi bishobora kuba intangiriro y'indi gahunda nshya ya diplomasi cyangwa indi ntera y'urugamba, bitewe n'uko impande zombi zizitwara mu minsi iri imbere. Ibi bikaba byongeye gutera impungenge ndetse bamwe bakaba bavuga yuko ibi bishobora kuba bifite icyo bihishe gikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, mwe mudukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbabwire yuko turi mu makuru agezweho hano ku Ibendera TV. Niba wamaze kugera hano, nyemerera unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV, unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire yuko twerekeje mu yindi nkuru ikomeye cyane. Ubu tuvugana umuhanda uhuza Bukavu na Uvira ntukiri nyabagendwa. Kubera iki? Umuhanda munini uhuza umujyi wa Uvira na Bukavu mu ntara Kivu y'Amajyepfo wongeye guhagarara. Ibikorwa by'ingendo n'ubucuruzi byongeye guhagarara nyuma y'uko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bagaragaye ari benshi mu gace ka Ruvungi kari muri Plaine de Ruzizi. Aya makuru yatangajwe na Radio Maendeleo mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka, avuga ko aba barwanyi bagaragaye
byabaye mu mihanda, muri santere y'ubucuruzi ndetse no mu bibuga by'imikino byo muri aka gace. Abaturage bakavuga ko rero kuva mu gitondo hakomeje kugaragara imodoka za gisirikare n'urujya n'uruza rw'abasirikare. Ibi bikaba byateye impungenge ku baturage, bituma ibindi bikorwa by'abaturage n'abasivile bihagarara, aho n'ubundi uyu muhanda wakoreshejwe n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Bikavuga ko abandi baturage ngo bagize ubwoba n'amakenga akomeye, bituma urujya n'uruza rw'uyu muhanda uhuza Bukavu na Uvira uba ufunzwe ku buzima busanzwe. Kugeza ubu rero amakuru avuga ko uyu muhanda wagaragaragamo abarwanyi bafite intwaro n'amatsinda agenda anyuranamo muri iyi santere ya Ruvungi. Ibintu rero byateye ubwoba abaturage, bityo urujya n'uruza rwabo rurahagarara. Hari amakuru avuga ko bamwe muri aba barwanyi baturutse mu bice bimwe bya Plaine de Ruzizi, aho imirwano yari imaze iminsi yarahagaze. Alliance Fleuve Congo 23 irimo kuhagenzura, ubu ikaba yatangiye kuhivana kubera uko ibintu byifashe kuri uyu muhanda wa route nationale nimero 5 rero ari nawo munini uhuza Uvira na Bukavu. Urujya n'uruza rw'abaturage rwahise ruhagarara. Imodoka zitwara abagenzi, zitwara ibicuruzwa n'ibindi zirahagarara, mu gihe abatwara moto n'abagenzi benshi bahisemo kudakoresha uyu muhanda bagakoresha iyindi. Abandi bahitamo kudakomeza urugendo kubera impungenge z'uko n'ubundi bari bafitiye ubwoba, bibaza ibyabaye bikabayobera. Abaturage bavuga ko ubu uyu muhanda usa n'uwafunzwe ku basivile n'ibikorwa bisanzwe. Abacuruzi bo muri Uvira na Bukavu bavuga ko uko babonye ibintu bimeze byanze bikunze, ngo nta gushidikanya ko Bukavu ishobora kuba igiye kuberamo imirwano, bitewe n'uburyo ngo babonye abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 banyura muri uyu muhanda ari benshi, ndetse n'ibikoresho ngo bari bafite cyangwa se bari byagaragaraga ko n'ubundi bari gukoresha. Kugeza ubu amakuru aravuga yuko rwose ibijyanye na Bukavu aha ngo yaba ariho urugamba rugiye kwambikirana mu bihe bikurikiyeho. Muri Plaine de Ruzizi abaturage bakomeje kuvuga ko bumvishe urusaku rw'amasasu n'intwaro ziremereye mu minsi yashize, ubu ngo bakaba bari mu gahenge. Ibintu bavuga rero ko ubwo Alliance Fleuve Congo 23 yamaze kwimura ibirindiro byayo ikabivana ahangaha, abaturage ubwoba ni bwinshi kubera yuko baravuga ko ngo bashobora kongera kugabwaho ibitero, bityo imirambo y'inzirakarengane kongera kuboneka ari myinshi muri aka gace. Amakuru aturuka muri aka gace aravuga ko iyi mirwano ikomeje kwegera ahatuwe cyane n'abaturage, cyane cyane hafi y'uduce twa Ruvungi, Sange na Kiriba ndetse na Bukavu. Kugeza ubu ibintu bikaba bikomeje gutuma abaturage baba mu bwoba bwinshi. Dukomeje n'aya makuru inshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere tuyakomereze muri Kivu y'Amajyepfo. Mbabwira yuko nyuma yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bivanye muri ibi bice, nk'uko kandi byatangajwe n'umuvugizi wa Operation Skora ya kabiri muri Kivu y'Amajyepfo, ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bigaruriye imidugudu irimo Sange, Nyakarebe na Ruberizi ndetse na Kitidia, Katoto, Murenge na Remera. Ni imidugudu iherereye mu misozi ya Uvira. Kugeza ubu aba barwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bavuga yuko utu duce twose batwinjiyemo nyuma yuko Alliance Fleuve Congo 23 imaze kuhivana.
amakuru aturuka ahangaha aravuga yuko Liyetona Regan Mbuyi Karonji niwe uvugira iyi operasiyo ya Skora ya kabiri. Yagize ati nyuma yo kugenda buhoro buhoro kw'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 hamwe n'abafatanyabikorwa babo Twirwanaho na Red Tabara bava Sange kugera ibwegera, imitwe ya mbere ya FARDC yasubiye imutarure muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uko kwivana muri ibi bice bije mu gihe guverineri w'agateganyo wa Kivu y'Amajyepfo yatangaje ko uyu muhanda wafunzwe muri iki cyumweru. No kuvuga ngo abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bakigera muri ibi bice bahise batangaza ko umuhanda Uvira Bukavu ufunzwe mu gihe cy'icyumweru. Ibi bikaba rero byongeye gutera impungenge n'ubwoba mu baturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ibintu bikaba byongeye gufata intera yo ku rwego rwo hejuru muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago byari bisanzwe ko uyu muhanda ufungwa mu minsi ishize, byarabaye, ariko bamwe mu baturage babyamaganiye kure bavuga yuko ibi ari ukubahombya mu buryo bukomeye cyane. Kuba rero uyu muhanda wongeye kwegekwa ko imiryango ugafungwa ni ibintu abaturage bavuga yuko batishimiye habe n'akana gatoya, ndetse bakavuga yuko ibi ari ingaruka zikomeye cyane ziraza kubagiraho ingaruka. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere dukomeje n'aya makuru. Mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Ihohoterwa rikomeye mu gihugu cy'u Burundi yongeye kumvikana hitwa Ibubanza, abaturage baratabaza. Hari umwuka mubi n'impagarara zikomeje kuvugwa mu ntara ya Bubanza mu Burundi nyuma y'aho umusore umwe akubitiwe bikomeye n'abantu bivugwa ko ari abafite aho bahuriye n'inzego z'umutekano, cyane cyane aho bavuga yuko ngo ari abo mu gisirikare, abandi bakavuga yuko ngo ari urubyiruko rufite uruhure n'ishyaka riri ku butegetsi muri iki gihugu cy'u Burundi. Ibi byabereye mu gace ka Bubanza aho n'ubundi abaturage bamagana ubu bugizi bwa nabi. Amakuru agera ku Ibendera TV aravuga ko uyu musore yakubiswe mu buryo bukomeye kugeza aho ajyanywe kwa muganga, yabaye intere, afite ibikomere byinshi ku mubiri. Abatangabuhamya baravuga ko iki gikorwa cyabaye abaturage bareba, ariko ngo ni hagize igikorwa kubera yuko ngo nta bushobozi bwo gutabara bari bafite, kubera yuko uyu ngo yakorerwaga ihohoterwa n'abafite intwaro, ndetse bakavuga yuko ngo hari harimo n'abafite imbunda. Umuryango w'uyu musore wagerageje gutanga ikirego kugira ngo hakorwe iperereza, ariko ngo yahuye n'imbogamizi nyinshi. Hari amakuru avuga ko ngo bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze banze kwakira icyo kirego cyangwa bakagerageza kugabanya uburemere bw'icyo kibazo, ibintu abaturage bavuga ko bishobora guteza uburakari n'umwuka mubi muri aka gace ka Bubanza mu baturage bahatuye. Abaturage bavuga ko muri iyi minsi hakomeje kuvugwa ibikorwa by'iterabwoba, gukubita abaturage no gutoteza bamwe bakekwaho kutavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abatavuga rumwe n'amatsinda afite imbaraga muri ako karere. Hari impungenge ko ibi bishobora gukomeza guteza umutekano muke mu gihe ubutabera butakora iperereza ryigenga kandi ryihuse kugira ngo abaturage barenganurwe. Kugeza ubu nta rwego rwa leta n'uru na rumwe ruragira icyo rutangaza ku mugaragaro kuri aya makuru ngo rwamagane cyangwa se rugire ikindi rukora kuri iki kibazo, ariko abaturage bo muri Bubanza bakomeje gusaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane abakoze aya mahano ndetse bahanwe hakurikijwe amategeko. Abaturage baravuga ko niba hatangiye kujya haza abantu bakegera abaturage bagahondagura nk'uhondagura inzoka, bagahindura intere
ndetse ngo nta kabuza ko ibi bitamaganwe mu minsi mikeya bashobora kuzajya baza bakica abaturage. Ibintu rero barimo kwamagana bivuye inyuma. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, munkurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere nongere mbibutse ko turi mu makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV. Unyemerere nongere nkwibutse niba amaze kugera hano unkundire unkorere like, uraza kuba ugize neza cyane. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV, nubikunda ukankorera subscribe, uraza kuba ukoze igikorwa kinyamibwa cyane. Ndashimira cyane mwe mwabikoze, ndashimira namwe mugiye kubikora, ariko ndashimira namwe muraza kubikora mumaze gukurikira aya makuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru. Aya makuru rero ni munyemerere mbabwire yuko tugiye kuyakomereza mu yindi nkuru yikomeye cyane. Kugeza ubu ngubu tuvugana, u Rwanda rwamaganye ku mugaragaro abarwanyi ba MONUSCO, barabashinja ikibaba no gukingira ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye hano, ni munyemerere mbabwire ko ibintu byongeye gufata isura yo ku rwego rwo hejuru. Guverinoma y'u Rwanda yongeye gukaza amagambo ku butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO, irabashinja kurebera no guceceka ku bitero bya drone bivugwa ko bikorwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byatangajwe nyuma y'uko leta y'u Rwanda ivuze ko ibyo bitero bikomeje gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga na kangaratete mu gihe amahanga yicecekeye. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungire yavuze ko MONUSCO yananiwe kwamagana cyangwa guhagarika ibitero bya drone bikorwa n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu bice by'intambara byo muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Leta y'u Rwanda ivuga ko ibi ari uburangare bukomeye bushobora gukomeza gukaza umwuka mubi hagati y'ibihugu byo mu karere. Aya magambo aje mu gihe intambara hagati ya FARDC na Alliance Fleuve Congo M23 ikomeje gufata indi ntera. Mu mezi ashize humvikanye amakuru y'ibitero byinshi bya drone n'intwaro ziremereye mu bice bya Kisangani, Masisi, Walikale ndetse no muri Plaine de Ruzizi muri Kivu y'Amajyepfo. Leta y'u Rwanda ivuga ko hari ibitero bimwe byagabwe hafi y'uturere twegereye umupaka w'u Rwanda, ibintu bafashe nk'igitero gikomeye gihungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. U Rwanda kandi rushinja MONUSCO gukorana bya hafi na FARDC mu bikorwa bya gisirikare, harimo no guhugura abasirikare ba Kongo gukoresha drone n'izindi ntwaro ziremereye, mu gihe ngo hari amasezerano y'agahenge yari amaze igihe avugwaho hagati y'impande zihanganye. Ku ruhande rwa Kinshasa, ubuyobozi bwa Kongo bukomeje gushinja u Rwanda gufasha abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23, ibirego leta y'u Rwanda yahakana yivuye inyuma. Raporo zitandukanye za Loni n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi zakomeje kuvuga ko hari ibimenyetso by'ubufasha bw'u Rwanda kuri Alliance Fleuve Congo M23, ibintu leta y'u Rwanda ivuga ko bifite politike yabyo kandi bidashingiye ku kuri. Mu gihe impande zombi zikomeje kugenda zihura n'ibi bibazo, ibibazo ku baturage no guhunga birakomeje hirya no hino, ariko kandi ndagira ngo nkubwire yuko n'ubundi abaturage bakomeje kugenda baba mu buzima bubi cyane kandi bubagoye. Ibintu rero ubona ko bikomeje kuzamura umwuka mubi aha muri ibi bice. Nshuti
nshuti wowe udukurikiye niba wamaze kugera hano nyemerera nongere nkwibutse unkorere like uraza kuba ugize neza cyane niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe uraza kuba ubikoze neza hanyuma nshuti bakunzi mudukurikiye hano ku Ibendera TV ni munyemerere dukomeje n'aya makuru ibintu tubigenze gutya amakuru tuyerekeze muri ingingo nayo ikomeye cyane twerekeje Ituri kugeza ubu tuvugana abaturage noneho bariruhutsa baravuga yuko noneho bongeye guhumeka nyuma y'iminsi bari bamaze babayeho nabi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zatangaje ko umuhanda wa Mambasa Nduye Dibo wongeye gufungurwa nyuma y'ibitero bikomeye inyeshyamba za ADF zari zagabye zikaba zari zimaze amezi zarigaruriye uyu muhanda ndetse zarawufunze bityo umutekano ukaba warumaze igihe warabaye muke uyu muhanda uhuza intara ya Ituri naho Uwere warumaze igihe udakoreshwa neza kubera ubwoba bw'ibitero n'ubwicanyi byakorwaga n'izi nyeshyamba za ADF muri aka gace ibikorwa bya gisirikare byabaye hagati y'itariki 6 n'iya 9 Gicurasi muri uyu mwaka byayobowe n'uwitwa Colonel Isa Abdul Karimu umuyobozi wa brigade ya 31 ishinzwe kurinda aka karere ka Mambasa amakuru ava ku rugamba avuga ko FARDC ariko yaje kubasha kurwana n'izi nyeshyamba za ADF zari zagerageje gufunga uyu muhanda kugira ngo zibangamire ubuhahirane n'ubuzima bw'abaturage bikaza kurangira rero muri iyi mirwano ariko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC cyongeye kubohoza uyu muhanda nyuma y'iyi mirwano amashusho yakwirakwiye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga agaragaza Colonel Isa Abdul Karimu ageze mu duce twanduye na Dibo twari twugarijwe n'iterabwoba rya ADF abaturage benshi bo muri aka gace bavuze ko bishimiye kubona umuyobozi wa gisirikare uri ku rugamba ubwe bavuga ko byabateye icyizere cy'uko umutekano ushobora kongera kugaruka ikindi kandi bakabishimira ko nibura uyu muhanda wongeye gufungurwa ukaba nyabagendwa abatwara imodoka bakoresha uyu muhanda bavuga ko kuva muri Werurwe ibikorwa by'ingendo byari byarahagaze kubera ubwoba bw'ibitero bya ADF kuri uyu wa mbere tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka bamwe muri bo bongeye gutangira gukora ingendo bakoresheje uyu muhanda bakavuga ko kongera gufungura uyu muhanda ari intambwe ikomeye ku bukungu n'ubuzima bw'abaturage muri rusange nubwo urujya n'uruza rwasubukuwe FARDC yatangaje ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje muri aka karere ingabo zivuga ko zikomeje amarondo n'ibikorwa byo guhiga bukware abarwanyi ba ADF kugira ngo bashire burundu ubundi umutekano wongere kugaruka muri bice mu buryo busesuye umuvugizi w'ibikorwa bya gisirikare muri Ituri yavuze ko ubuyobozi bwa gisirikare bw'intara bushimira ubutwari bw'abasirikare bari ku rugamba mu kubohoza cyangwa se mu gufungura uyu muhanda ashimangira ko kurinda abaturage no gusubiza amahoro muri aka karere ari inshingano zikomeye z'ingabo za leta ya Kongo FARDC nshuti bakunzi ba Ibendera TV ibintu bikaba bikomeje gufata intera je ku rwego rwo hejuru ariko nanagusaba wowe uri kumwe natwe muri aya makuru ngo unyemerere unkorere like uraza kuba ugize neza niba ari bwo bwa mbere ugize no ku Ibendera TV nkwinginge ngusaba ngo ntuze kugenda utankoreye subscribe nubikora uraza kuba ugize neza cyane nshuti bakunzi ba Ibendera TV ni munyemerere dukomereze muri iyi nkuru nayo ikomeye cyane kugeza ubu tuvugana Perezida Kagame w'u Rwanda yageze mu gihugu cya Kenya mu ruzinduko rw'amateka akomeye cyane
Perezida Kagame yageze i Nairobi muri Kenya kuri uyu wa mbere tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka wa 2026 aho yitabiriye inama y'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa yahawe izina rya Africa Forward Summit iyoborwa na Dr. William Samuel Ruto na Emmanuel Macron. Biteganyijwe ko Perezida Kagame w'u Rwanda ayobora ikiganiro ku ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigezweho ririmo ubwenge buhangano artificial intelligence, akanageza ijambo ku bayobozi b'ibigo byo muri Afurika n'Ubufaransa rijyanye n'ibikorwa by'inganda bitangiza ibidukikije n'ikoreshwa ry'ingufu zidahumanya ikirere. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko iyi nama iganirirwamo amahoro n'umutekano nuko ibihugu bya Afurika byagera ku mari bikeneye kugira ngo abishyire mu bikorwa imishinga abifite. Nduhungirehe uri Nairobi yasobanuye kandi ko abakuru b'ibihugu na za guverinoma baganira ku iterambere ry'ubukungu, ubucuruzi n'ishoramari. Ibiganiro byose byateganyijwe muri iyi nama biganisha ku guteza imbere Afurika n'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa hashingiwe ku nyungu z'impande zombi. Iyi nama iraza kwitabirwa n'abantu barenga ibihumbi 4 barimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma barenga 25, abashoramari n'abahanga ibishya. Ikaza kandi gutangarizwamo umwanzuro ku hazaza h'ubufatanye bwa Afurika n'Ubufaransa. Akaba ari inama ikomeye cyane. Amakuru akavuga yuko iyi nama iri no mu byatumye Perezida Kagame aterekeza muri Uganda mu birori by'irahira rya Perezida Museveni rigomba kuzaba ku munsi w'ejo. U Rwanda rukaba rwahagarariwe muri ibi birori na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere mbabwire yuko dukomeje n'aya makuru yo muri aka kanya ku Ibendera TV. Ndakwibutsa niba wamaze kugera hano unkorere like, uraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka nkubwire yuko ubu tuvugana ntabwo inzira ihuza Ubugande na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikiri nyabagendwa. N'ukubera iki? Havutse ikibazo gikomeye cyane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda ku mupaka uhuza ibi bihugu byombi, nyuma yaho ikiraro cyari cyubatswe ku mugezi wa Akodo gisenyutse mu mvura nyinshi yaguye mu ijoro ryaraherekeye, no kuvuga ijoro ryo ku cyumweru rishyira kuri uyu wa mbere tariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka. Iki kiraro gisanzwe gihuza centre ya Jegu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'agace ka Rombo muri Uganda. Iki kiraro kikaba cyari inzira nyamukuru ikoreshwa n'abaturage, abacuruzi ndetse n'imodoka zitwara ibicuruzwa hagati y'ibihugu byombi. Ahari icyo kiraro ni ku mupaka hagati y'agace ka Umoyo Woro ya kabiri kandi mu bwami bwa Orparara ku ruhande rwa Kongo n'umudugudu wa Tasha East ku ruhande rwa Uganda. Abaturage baravuga ko iki kiraro cyari kimaze imyaka myinshi cyangirika bitewe n'imvura n'umwuzure. Umwe mu batuye muri aka gace yavuze ko icyo kiraro ngo cyari gifite inkingi 3, ariko inkingi yo hagati ngo yakundaga gusaduka buri gihe cy'imvura nyinshi. Abaherereye aha rero bakaba bavuga yuko kugeza ubu inzira ntikiri nyabagendwa hagati y'ibi bihugu byombi, aho umwe mu batangabuhamya waganiriye n'itangazamakuru yagize ati iyo habaga haguye imvura nyinshi amazi yangizaga inkingi yo hagati, ubu noneho ikiraro nticyabashije kwihanganira amazi kuko byarangiye gihuhutse burundu. Kuva iki kiraro cyasenyuka urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa
rwakoreshaga iyi nzira hagati y'ibi bihugu byombi rwahise ruhagarara, imodoka ntizikibasha kwambuka mu gihe abaturage benshi bafatiwe ku mpande zombi z'umupaka bategereje igisubizo cyihutirwa kugira ngo babashe kuba bakwambuka. Hari impungenge ko ibikorwa by'ubucuruzi hagati y'abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Uganda bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane biturutse kuri iki kibazo. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV, ni munyemerere rero twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwakoze cyane kubana natwe, mwakoze cyane mwe mwagize uruhare muri aya makuru. Ubwo ndavuga wowe wakoze like, ndavuga nawe mushya wakoze subscribe ku Ibendera TV. Mwese mwagize neza rero, icyo mfite cyo kubahereza cyangwa se kubifuriza ni kimwe, no kubabwira ngo mugire ijoro ryiza, Imana ibarinde, muhake muronka bari mu kazi, abandi namwe mukomeze kugira gahunda nziza. Gahunda za Ibendera TV natwe zirakomeza. Mwese rero bye, ciao ciao, Imana ibarinde.